مرحبا ایوار باش حوالن نجا ایرو بیستو دی مجداری ام باشان اقدم به هفرانه اف چند روزت مالپرا ما کردی دم باشان نکر بو ببورن جبر کاروبار ل ایرو چند نوچه هند خازم برا پار بکم و شیروه بکم بر یکو ام دست باشان خو بکن دیسا بینم بیراوش کرما خرافن آبونه و قنال جبوک مزن بده و جبوک ام بکرن زدتر وشان زندی بکن او روزا اینه ایواره احتمالك مازن أما ببرز صلاح مسلم راه هفسروكي بيده برز صلاح مسلم راه لسر روشة دعوية روجافا وبقشتي مجارين روجافا دا وشانكي بكن هند كارم برسين خو جن هذا بشينن اگر که او شان زلال بده ساعتاوی روجاوی از بردا جورا بشمنها ایرو لروجاوا اریش چبون ام بحثوان بکن لبریا ویا سه روجا یعنی روجا 19 و 20 مجداره لزاپه لروجاوای زاپه و لمتینه لدشی ارتشا ترک ارتشا داگرکر کلوی داره ایرشی خود دوام دکه چالکی گریلین هپگی و یه جا ستاره پیکاتن و دوان چالکیه دا لگوری داخویانی هپگی که دو روژا 21 می هپگی داخویانی دا دوان چالکیه دا چلو نه اسکرین ترک هاتنه کشتن و هپگی درباره وان چالاکیه ده همو دتای روش به روش ناف به ناف ساعت به ساعت جیه به جیه بحث وان چالاکیه ده که ای روشی هفسروکتیه کنسیا ریوبرا کما جواک کردستان کهجه که به داخویانیه که اف گریلین که بشتاری وان چالاکیه بونه پیروز کرد و فرمانداری نوانده پالستینا گل پیروز کرد و گرینگیا وان چالاکیه دست نشان کرد داخویانی کجا کجی بلکه به خونده به مالپرا آنفه ده هیه هر وها ایرو آنفه یعنی آژانس نوچه افراته نوچه یک آنشی ویدیو یک پر گرینگ وشاند ویدیو یک قصد 10 دقیقه از نکارم ویدیو الوربو وشینم جبر که یوتیوب رات کش بروی از جیش ورد بجم و کارن هر لسر مالپرا آنفه تماشا بکن دیسا د مدیا دیجیتال ده تماشا بکن توییتر در هن gelek hesa weşan li Instagram'da da Twitter'da bunu dikarım peyda bikin bu binirin u ev dimen bi gerileye ku beştari van çalakiye rabune hatiye kişandın yani lur da axıvın hın evdkin yani tatbikatın amedekariyen çalakiye dikin amedekariye operasyon atkin bine arde tünele da hatiye kişandın dimene ki per giringe de nava avqa şart u merce zahmet da yani de nava şaraki avqas gran da ev gerila هاتنا جم هفدو اولوی داره بحثا چالاکی خود کن بحثا آرمانجی خود کن اوش نهاد پیدا برسوین چاب دن ارتش ترک بحثا وید کن کشاندنا وان دیمنا قید کرنا وان دیمنا او راپورتاج او برنامه او بسری خو چالاکیه که بسری خو پر گرینگه و جوه داره شاندنا وید تشتی و شاندنا وی بجخو مزنتر گرینگه جبر ویه که از جورا پیشنهاد کنم که مدکرن هر نوع داره لوان دیمنا لوی برنامه تماشا بکن نه ایرو پشتی داخویانیا کجه که افسروکاتی کنسیه رو برا کجه که ارتش ترک demek ki جوان چالاکی لزاپی و متینه پر عاجز بویه یعنی پر اشیانه demek ki روزا 19 و 20 مجداره ایرو دی سال دجی روزاوا اریش بکنن وانا برجیش خو گوته بون حکام فیدان روزا 4 جوتمه he گوته بو جنها پیدا همی بنسازی یه بنعرض مثلا عرض هدف منن يعني همو سازی و دزگهین گوش خلقی را خدمت کن هدف منن و ساگوتو بشو سوجه شر اعلان کربو درباره وان مجرده ما بری گلک وشان کرن حجنا که دوباره بکم گلک داخویانی هاتن داین گلک تشت هاتن گوتن ایروجی روجاوا ویدشتی کرن yani پیاما که دولت ترک ده کرده اوه دبه اگر اون دجی ما چالاکیا پک بینن اگر اون برسد بدن ما و دمیجه اما سیویل اریشی سیویل آبکن امریکارن اریشی سیویل آبکن جه اما اریشی او آبکن اف چیل پشت من دتاقی tam فهم نکن ببورن yani ev ناکی مسیمونه تشتکی تکنیکیه والحاصل ایرول رمیلنای اریشی سازیه کی بنا سازی کرن yani سازیه که خدمت سیویلا دکی اریشی ور کرن به بالافرا و دیسال قامشلو لسریا قامشلو و تربسپیه اریشی دو وسایتا کرن لنزیکی تلمعروفه و تیگوتن که دوان اریش هنده بریندار هنن مخابن حتی نهاد درباره ویه که ده ته داخویانی یک فرمی نهاتیه داین جالی رو بریا روژاوا و لی احتمال که سبه اند سبه داخویانی یک ویرنگی وره داین تیگوتن که بریندار هنن دیمنجی هنن ده مالپارا هوار نیوز
ajansa nûçeyana havalê dîmen ji wir henin lê weke hêja min got deman dîmenê wisa tênin vir diweşînin YouTube bana radike ji ber wî înca em nikarin te tişkî bêjin yani sansorek heye wê demê em nikarin ca gotinê xwe din jî bêjin ji ber vê yekê em hinekî dîqat dikin ji bo ku nekeve radara wan biborin yani ne ku dîmen hinin dîmen hinin aliyê teknîkî jî mümkün in lê em nikarin biweşînin em biweşîne waşanê bi giştî bloqa bikin înca dikarin her ser malpera an haye hawar nivîs û li wê derê van dîmena binirin ne tenê li wê derê li ew ê jî başûr jî êrîş çêbûn li sêdekan li herêma sêdekan êrîş çêbû li zozanên sêdeka û li wê divan êrîşan de jî hedan hatî tiştek zelal tune ye li zozanê bolê û bêcîwanî na hevalê nêja wek hêja min got tê famkirin ku dewleta Tirk yani xwedî polîtîkaya guhaye berê jî wisa bû lê nihayê daha bêtir daha zelaltir daha eşkeretir û dikin û bi hovîtî êrişî berdewam dikin yani dibêjin em êrişî we bikin êrişî rojava bikin em êrişî başûr bikin em êrişî her derê bikin wisa dibêjin em êrişî gunda bikin em êrişî nexweşxaneya bikin êrişî rêya bikin êrişî firina bikin êrişî eciyê elektrîkê bikin êrişî sivîla bikin êrişî jina bikin êrişî zaroka bikin êrişî sewala bikin êrişî xwezaya bikin divê em êrişî her tiştê Kurda bikin lê bira Kurd bersiv nedin me dema ku bersiv dan me jî em ê êriş dîsa zêde bikin em ê dîsa êriş bikin yani tiştek dewleta Tirk îro ji Kurdan re dibe ev e çûnin li Zapê û Metînayê êriş dikin li wê derê gerî le bersiv didin wan nikarin bibin bersiv ji gerî le ra nikarin hemberî gerî le serkevin diçin êrişî rojava dikin êrişî wesayetên rojava dikin êrişî firina dikin êrişî saziyên sivîl dikin ev barbarî ye hovîtî ye dagirkerî ye yani wekî din tin navekî viya tune ye tin navekî viya tune ye sûcê şer jî nîne sûcê şera bêguman ne tenê sûcê şera sûcê mirovahiyê ye yani perspektîfa ku ji dewleta Tirk niha li ser Kurda ferz dike ev e bixwastem îşevê mijarê bera parve bikin mijarek din heye ku ez dixwazim bala we bikişînim ser mesela revandina rojnamevan Silêman Ahmedê ez naxwazim em ji bîr bikin yani keskî me ji bîr neke kes jî naxwazim ji bîr bikin Silêman Ahmed edîtorê rojname ajansa rojnivîse beşa erebî û ev bîst û neh rojin jê agahî nayê girtin ji xwe her roj rojnivîs derberê vê mijarê de nûçe çê dike Silêman Ahmed ji aliyê pedekê ve hatibû revandin roja yekê cotmehê li deriyê Sêmalka dema ku ji Rojava Vedgerî Başûrê Kurdistanê li wê derê hat revandin û piştî hefteyekî wenda bûn hefteyekî revandina Silêman Ahmed asayişa pedekê daxuyeniyek dabû û gotibû ev ya hatiye binçavkirin Silêman Ahmed 5 sala li Başûr di ajansa Rojnivîsê de wek edîtor berpirsyarê beşa erebî kar dike tê naskirin însanekî wisa ye mirovekî Kurd e yani rojnamevan e ama ji beriya her tiştî mirovekî Kurd e ciwanekî Kurd e û ev bîst û neh roja ji aliyê pedekê ku ji xwe re dibin em Kurd û Kurdistanînin hatiye revandin ti agahî mixabin jê nehatin girtin ev mijara duyemîn îro parlamenterê HDP yê Wanê Sinan Çîftîrek li Meclîsa Tirkiye daxuyeniyek da û Sinan Çîftîrek dibêje roja hevdê mijdarê yani beriya 4-5 roja li Amedê kesek çûyî pêşkevî kesekî çekdar çeka xwe nîşan dayî wisa dûr bûye Çîftîrek bûye wekî gefekê şîrove dike û dibêje ji ber sekna me ya siyasî ji ber helwesta me ya siyasî em rastî tehdîteke çekdarî hatin û HDP jî îro bi daxuyeniyekê got eger ji Nihawpê de tiştek bê serê Sinan Çîftîrek ew berpirsiyar desthilatdariya Tirkiyeyê ya ku li hemberî vî tiştî tedbîr nagire yani Serokkomarê Tirkiye her roj HDP'yiyan hemû Kurdan tehdît dike hêja me behs kir yani bi her awayî êrişî Kurda dikin bi her awayî gefê xwe dikin lê belê ev meseleke cuda ye me xwestem vê mijarê jî bi we re parve bikim bîn bîra we û berek me weşanê biqedînin dîsa ji kerema xwe re bibin abone em vê kanala xwe Kurdî mezin bikin û roja înê jî eger ku Salih Mislûm yani müsait ve şert û merc guncav bin
em ê bernameyek zindî bi birê Salih Mesûd hevserokê PYD ra çêkin vêge bi xatirê ve êva baş.